vloček je sicer ne vem za kak dolgo. Jaz moram pa montirati. Dobrodošli nov vlog, jaz se glih malo spravljam, ker grem verjetno, ne vem še, vreme je tek čudno. Bom šla še na obalo, zadnjič po moje letos, ali pa tudi ne bom videli, odvisno od vremena. Samo ne vem, če bo vreme. Glih me je boljš, tako da ja, naredila sem si tak čop, pa 2 lasa sem si tak naprej dala. Zdaj pa si bom jih čist malo skodrala. Ne bojo čist ravni, bolj si moram make-up narediti. Ja, dobrodošli nov vlog, danes je nedelja, by the way. Imam probleme z dihanjem že 4 dni in je ful nadležno in ne, nimam korone, sem se testirala, tako da, ne vem, mogoče je zrak, mogoče, ne vem, pod stresom pa sploh ne vem, pač tak v podzavesti, da me kaj muči, ampak tak je ful, kaj bi rekla, ne morem globoko vdihniti in ko vdihnem je ono, končno sem prišla do malo več lufta in sploh, ko govorim, se to zgodi. Recimo, ko telovadim, nimam to problemu, ni, da sem zmatrana, da sem brez zraka, ko pač telovadim, ni to, ampak čist nekaj drugega in ful več, kot pa bi normalno, ful večkrat ta globok vzdihljaj naredim in me že vse tak boli, ker pač se malo silim. In ja, to je moja trenutna situacija, ful nadležno, upam, da mine. I'm buzzing, let's drink up. Your death look like big fun. Come on, let's get it on. Like that Marvin Gaye song. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we. Si bom počesala, to sem čakam, da se ohladijo. Te si lahko pa že razčešem in našpricam. Še make-up. Kava za na pot. Outfit of the day. Ne vidi se čelo, ampak ja, jaz ful nisem navajena fitek. Sicer ni zelo ekstra elegantno, ampak tak ne nosim ponavadi plašča, ampak mi je ful všeč. Pa imam to mini torbico, ki je ful nabasana, ker sem navajena medruzak. In ja. Mogoče bi si še lahko rižico dala. Eno tako bolj drobno, ja. Jeans, bela majica, črn pas, ono basic, čevlji. Evo še verižica. Gremo! Mud se pa tudi vedno takrat uleže in zaspi najbolj trdno, ko moram jesiti. Ruke. Veš, moram iti. Kaj bo šel ven? Stani, no? Prosti. Evo, jaz nazaj. Je bilo tako, bom rekla, na pol delovna nedelja, na pol nedelovna. Podne jaz ni tako porabila za angleški vlog, ki mimo grede gre ful dobro, ful je uspešen glede na druge, v glavnem. Ja, nisem še bila na obali tako v jesenskem cajtu in bolj proti večeru, ker zdaj tako že ful hiter temno rata ob 15 do 5, tako da je bilo ful lepo. Zdaj sem prišla domov in se bom podružila malo z online friendi, oziroma z Majo bom igrala Valorant, da se malo podružimo in malo da se relaksiram, da ne skozi sam ležim in gledam serije takrat, ko sem fraj, da še malo kaj drugega delam. Ja, ful sem tako bom rekla zadovoljna, sem malo zmatrana,
Razmišljam, da bi si vročo čokolado naredila. To je bilo zdaj perfekt, tako da mislim, da si jo bom, ja. Razmišljam, da bi si še eno juho naredila, tako hitro iz zelenjavne jušne osnove, pa not polomešaš 2 jajci ali pa eno in pa še zlate kroglice. To ponavadi jem tak na hiter, če se mi juhe lušta, tako da mislim, da si bom to Oh my god. Mislim, da bom kozarc pada. Sem zdaj hitro naredila, pol vročo čokolado bo malo bolj pozno. Čakam, da dam modre zato, ker me malo tišči. Ovira pri dihanju. Ne, ni to krivo, tudi brez diham, mislim, ne diham, tako da težko diham. V glavnem. Evo, bom dala še prati eno rundo, da nimam pol jutr krize, ker imam danes, da ni pol jutr vse naenkrat. Ok, ne bom tega snemala. I've been trying my best for a while, trying to please everyone who's around me. I've been putting on a fake smile, even though I'm wasting time. I don't want to be trapped in a box, trying to be like the rest when I'm not. I just want to go my own way, gonna let the past burn down, cause honestly I don't wanna be stuck in boring conversations with you. I'm gonna leave it all behind, find myself, I'm gonna start over new. Yeah, I'm on my way now. 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 Alo, čakaj, ne čujem jaz nič. Zdaj čujem. Niste kaj govorila. Alo, alo. Alo. Kaj bi retala moj vlog drugače. I burned out like a wandering ember. I shone bright, then my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off the light, I'm coming home. Well, I scratched in the dirt for a while. I gained all that I knew. Spike. Oh no, she got me. Gospod. Tebe pa ni bilo, še mislila te ne bo več. Kje si spuket? Leave open the gate, don't turn off the light, I'm coming home. Though I fought with my claws and teeth, though I elbowed my way to a seat. Ok, na hitro sem si naredila jajca, tu imam te
iz Hofra, žemljica, ko jo daš v pečico. Nimam nič pametnega za jesti, ne za zajtrk, ampak ja, jaz jem zajtrk, hrano za kosilo. Moram iti v Hofer danes po par stvari. To pa bo za danes ok. Hočem vam pokazati novo majico, to sem si kupila v H&M-u in mi je ful všeč, za fitness je. Čeprav tudi tak bi bila lepa, mislim, ne zgleda ono ful za fitness, tako da ful cool. Gremo! Ok, jaz sem prišla iz fitnessa in iz trgovine. Prvo sem šla na trgovino, prvo sem šla v fitness in sem bila tam kar uro pa pol, sigurno. Ja, še več kot uro pa pol, ker zdaj, če ne grem čez dan kam, da ne hodim. V fitnessu pol še na stezo grem po treningu za moč, grem še na stezo za vsaj pol ure in sem gledala en božični film na Netflixu, sem napisala sem Christmas in sem ga najedla in je ful, pač lažje zdržiš oziroma ti ni pač boring. In ja, ful imam hrane, bom ločene naredila iz Hofra pa pol iz Spara, ker imam ful hrane in ne spravim na mizo. Dajmo najprej Hofer haul. Začnimo tu pri jabkah. Jabke sem v bistvu kupila, ker bom delala rdeče zelje. Pol se mi je ful zluštalo lososa, ker ga že ful cajta nisem in sem vzela tega, ko sta 2 kosa in imam pol za 2krat še začinjenje. Tega sem že začela piti korenčkov pomarančni sok. Kremni sir, narezan sir v kockah. To je nekaj novega, pač je že pripravljena jed, sicer ne vem, to ni bilo v hladilniku, tako da to je ful čudno, je to tako ono camping forice. In ja, nek piščanc pa leča čili, piščančje meso v omaki z rdeče leče s čilijem. Sicer piše, da moram to narediti v mikrolovni, ampak jaz nimam mikrolovne, tako da ne vem še kaj bom s tem, v glavnem. Pol imam tukaj kruh, kupila sem že tega narezanega, semeni polnozrnat. Pol sem pa še te kupila, ko jih daš peč, to v bistvu so pečene, ampak niso še gotove in je fajn za takrat, ko nimam svežega kruha. Sicer to kruha jaz ne rabim, ampak je bilo tek niti 1 evro ni bilo. Pol imam tukaj to smetano brez laktoze, zanima me kakva je za foro, ker ponavadi imam vedno navadno. To vročo čokolado sem včeraj jedla, ampak sem videla, da imajo vanilija. Z vročo čokolado, ko sem vanilije in splavno, oh my god, to vzir ful dobro. Eno temno čokolado, ko se mi zlušta sladkega, arašidov maslo, čigumije za avto, jajca, nekaj še imam, tako da sem ta mala kupila, pa te osebne kosmiče. I know, jaz tega ful nisem prejedla, ampak zejtek s proteini, pa malo tega, pa mogoče banano ali pa niti ne, mi je kar dobro. Tako da, ok, zdaj pa gremo na Spar. Moram prvo to spraviti. Ok, sej Spara ni toliko, ampak vseeno nisem spravila se na mizo. Burrito bowlu sem kupila solato, narezano rdeče zelje, ker ga bom zdaj delala. Peresnikov mi je zmanjkalo, riža mi je zmanjkalo, tako da ja. Kupila sem si še ta vitamin B12, omega 3, ker mi bo zmanjkalo, tako da si ker to isto firmo kupila. Ja, to je pa to od hrane. Evo, vse imam pripravljeno, mislim, nimam vse pripravljeno, tu je piščanc, tukaj imam za zelje pa čebulo, mlince moram skuhati, tako da moram se hitro lotiti, imam samo še 2 uri, oziroma malo manj, uro pa pol. Evo, sem se lotila prvič delati rdeče zelje. Poklicala sem Natana, ker vem, da on ponavadi dela to rdeče zelje in sem vprašala, kaj ga naredi, tako da približno imam idejo, kaj rabim, kako narediti. Zdaj bi dala malo več čebule, ampak je bilo vseeno cool. Zdaj mlince sem dala kuhati v jušno osnovo, date v govejo, jaz sem dala v zelenjavno jušno osnovo in v bistvu jih pol kuhaš oziroma kar pustiš, da vpije to vodo. Jaz nisem jedla race, ker nočem jesti race, ne vem, pač ne čutim potrebe potem, tako da sem piščanca spekla. Pol na čebulo sem dala malo rjavega sladkorja, ker tek malo na oko, popražila se skup. Pol, ko sem dodala zelje, dodala sem približno pol glave zelja, jaz tek vedno vse delam na približno na oko. Dodala sem začimbe sol, poper, česen, čebula in kumina.
Ata je tudi rekel, da nariba eno jabkone, tako da sem tudi jaz to naredila. Tako da, ja, sladkor pa jabka dajo malo sladkorja, v bistvu da je malo sladko zelje. Vidite pa tam tudi imam balzamični kis, ki sem ga pol kasneje, ko je že skoraj bilo zelje gotovo, sem dodala še balzamični kis, tako da. Tako da, to je bila neka kombinacija receptov, Natana pa malo po svoje. Waited all these years for you right here, but how will I ever know if you go? 'Cause I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get. Jaz sem se najedla, zdaj pa je čas za make-up. Kavico sem si nalila, ful sem si mleka dala po pomoti, ker je bila tema v kuhinji, nisem videla, da je tako svetlo. Ja, dajmo se spraviti, pol pa čez slabo uro imam že stream. Druga runda po streamov, 4 ure sem govorila, nič nismo delali. Ni bilo nič arta danes, ampak je fajn, včasih sem govoriti. Zdaj se pripravljam, da bom malo igrala igrice. Še prej moram pa jesti, kak je to dobro. Moram se pohvaliti, da sem kar dobro zelje naredila. Nov dan, torek, v bistvu se ga ful veselim, ker bo malo bolj v easy, če je bilo kar naporno, ker smo gledali trgovino po hrano, fitness, streamat. In ja, zdaj pa čaj sem že spila, ostala sem po 10 ure, pa zdaj po 12, tako da sem že 2 uri po konci. In počasi se že spravljam za fitness, bom šla malo prej. Zdaj pa ful ne vem, kaj bi jedla, nič se mi ne lušta in sem bila, ok, glede na to, da nimam nobenih želj, bom naredila osebne kosmiče. Te instant, nisem jih še probala te, da bom dala to, pa bom dala eno to merico proteinov, pa malo arašidovega masla, to še nikoli nisem probala, pač jaz sem ful nova, kar se tiče teh osebnih kosmičev. Nadi zjutraj se mi ne lušta sladko, ker je čaj tako malo sladek, ampak ja. Piše, da moraš 2 minuti počakati, okoli 160 ml vode, ampak bom dala malo več, glede na to, da dam proteine, tako da, dajmo! Pa piše brez dodanih sladkorjev, tako da je 3,3 grame sladkorja na 100 gramov, to je pa 60 gramov, tako da skoraj nič. Bo pa sladko od proteinov, ker proteini so pač imajo sladilo, nimajo pa cukrat, tako da. Sploh ne vem, če sem se kaj javila po fitnessu. Cel dan že imam probleme z dihanjem, oziroma ker ne morem zadihati. Zvonu, ko sem vam že pravila in včeraj sem bila full cool, nič ni bilo, vse normalno, dan spet bam. Zdaj ne vem, imam kaj podzavesti, da me sekira. Spala nisem dosti dan, 6 ur sem spala, jaz pravim 8 ur in ne vem. In zdaj imam stream. Upam, da ga preživim. Upam, da mi rata. Ja, maskaro si že moram dati. Nisem navdušena. Upam, da bo vse cool in da se bo imela fajn. To je point, če se nimam fajn, je shit. Globoko sem dihnala, ampak sem se namatrala. Ja, moram pojamrati. Se pa imam glih 5 minut pred streamom, tako da si moram še hitro maskaro dati. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Stream je končan, zdaj gledam Majo. In začela bom editati, da ne bo jutri panike. Tako da ja.
mogoče malo igrala Valorant vmes za pauzo, bom videla. Spila bom še en proteinski shake, na streamu sem pojedla še burrito bolu, ni bila tako dobra, avokado ni bil zrel, pa ni bilo dosti riža, tako da danes je bila malo fail. Ampak ja, drugače sem pa jedla ful dobro danes, prej sem še pojedla košček čokolade po onem lososu, ki je bil tako dober. No, zdaj bom pa še proteinski shake spila, da še dobim dosti peljaka in glede na to, da sem delala noge in govorim. Ni čudno, da pol ne morem dihati, če te govorim. Ja, grem editat, pa igrati igrice do konc, preden da grem spat, no. Dobro jutro, direkt grem editat in ja, čaj si moram narediti, pa vitaminjo pojesti in celo na delo. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. Droge, ne se ne. Multivitamin, omega 3, vitamin D in B12. Magnezij pa pred spanjem spim. Sem gledala te Cat Owl posnetke, pač 100-krat sem jih že pogledala. Ampak se te cute, pa ta muca je podobna Rukijo. In pol se obrnem in gospod Ruki je prišel. A bi pribolsek? A ti, a si Owl Kitty? A? Si Owl Kitty? Ja, iste si, ona je malo bolj chunky monkey, ker ima dlako daljše kot ti. In ful je dobro pač Owl Kitty na YouTubeu in jo dajo različne filme, pač par sta, ko imata muci dve in sama vse to posnameta in zeditirata, ful pač res dobro. Tak da, ja. To je Rustic Parko, tak da. Dobiš priboljške ti. Jaka filmska zvezda bi ti tudi lahko bil, sem si preveč lena. I don't need anybody else. No one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Moje prevroce, ono te zunajat. Ljube. Grede, če ste gledali moj angliški video, sem pokazala ta onesie iz H&M-a, 14 € je. Tako da, če ga bi kdo rad imel hitro, a si ga naročite ali ga greste iskat, jaz imam v S številke. Tako da, ja, H&M, ženski je, ni otroški, tako da je pa ful lep, božični. Vidim, da zgledam košit, nima veze, eno ful dobro novico imam in za vas dobro novico, tudi za mene, no, ampak bo naporno. Letos bom naredila 2 videa na teden, poleg angleškega, poleg streamov, ampak 2 slovenska videa na teden, normalno bo en vlog, tako v sredo, tako vedno. Pol drugi video bo v stilu vloga, ampak bo mogoče malo bolj tematski, pa mogoče ne bo glih pol ure dolg, tako so ponavadi moji video, oziroma 20 minut do pol ure. Imam že par idej, tako da, ja, mogoče bom kaj malo prej posnela, bomo videli v glavnem. Ja, upam, da se veselite, kar naporno praznično obdobje, ampak mi je fajn, da dam malo več videov takrat ven, ker je tudi moj najljubši čas in rada pokažem malo več dekoracije in tega božičnega vzdušja. In v bistvu smo že 10. novembra, ful prehitro mine, tako da je treba začeti, ne? Jaz nimam vlogmesa, ne bom imela vlogmesa, ker ni šans, ker jaz ne delam sam YouTube, ampak delam tudi stream 5-krat na teden, ni šans, da snemam vsak dan in to je dobra novica. In ja, tukaj pa jaz vlog zaključujem. Upam, da ste uživali, lajkite, subscribite, si živete vse te forice, tako da, hvala!